about cryptography. Okay, we are going to see about cryptography concepts, so you have to pay attention. Okay, when we say cryptography, before starting this chapter, let us see some concepts which we are going to see under this chapter. In this chapter, we are going to cover about introduction to cryptography, what the meaning of cryptography, you will see the definition, as well as we are going to see about classical cryptography and modern cryptography, conventional encryptions, principles and algorithm, as well as ciphers like block cipher model of operation and location of encryption devices. Also, we are going to cover about key distribution and public key cryptographic principles, and as well as public key cryptography algorithm like RSA, RABIN, and ELGAML, like that. So let us start. First of all, as you see, this is a model for network security. For example, if I say draw model for network security, you have to draw this diagram. There is sender in left hand, as well as recipient or receiver is there. Uh, Sender may send some message, which means security related transformation will be there. He wanted to send secret information for a receiver. So the sender, when he sent the message, it passed through information channel. Okay, as this information channel is connected, there are a lot of things will happen on transmission time. There is opponents. Opponent, when we say attackers uh, or hackers are there, which wanted to see our information, or those who wanted to change, like masquerade or replay, like that, who wanted to make on our information. So we have here a trusted third party, which means arbiter distributor of secret information. This is called the notarization. Okay, when we say notarization, when we put some trusted third party, it's called notarization is there. So this is a model for network security. Okay, you have to know. Okay, when we come to the next slide, it say that cryptography, encryption techniques. Under this, we have terminologies. Before going to cover this course, there is some terminology which we have to know. From this, the first one is crypto. What the meaning of cryptography, first of all. The term cryptography comes from two words, cryptos and grapho. When we say cryptos, it's what? Hidden. It means hidden, okay? Cryptos means hidden. And grapho means right, okay? Hidden right. That's called cryptography, okay? Generally, cryptography is what? Schemes for encryption and decryption. What is encryption? Encryption is what? The process by which plain text, which means readable text, is converted into what? Cipher text, which means unreadable form. Okay, that is called encryption. This encryption also come on a model exam. If you check a model exam that is prepared by Ministry of Education, encryption was there. When we say decryption, it's opposite of encryption. Okay, it is it's what? Recovering plain text from the what? The cipher text. Maal jechuudha? Encryption jennu barreeffama ifa ta'e tokko kan namayyuu yoo arge warraa hubachuu danda'u tokko karaa waan hin hubatamnetti jijjiiru cipher textitti jijjiirutu maal jedhama? Encryption jedhama. Plain text ግልጽ የሆነ ጽሁፍን ወደ ሳይፈር ቴክስት የምንቀይርበት ፕሮሰስ ኢንክሪፕሽን ይባላል። ለምን እንደዛ የምናደርገው? ትራንስሚሽን ሚዲያ ላይ ሲላክ ሜይ ቢ እነ እንትኖች ቢያዩት ማለት ነው። እነዚህ ፓሲቭ አታከሮች ወይም አክቲቭ አታከሮች ቢያገኙት እንዳይረዱት ለማድረግ ስንፈልግ ፕሌን ቴክስቱን ኢንክሪፕት እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦኬ ተዋርደዋት ሳይፈር ቴክስት ፕሌን ቴክስቱ ወደ ሳይፈር ቴክስት የምንቀይርበት ፕሮሰስ ኢንክሪፕሽን ይባላል። ሪሲቨሩ ጋር ሲደርስ ደግሞ እንዲያነበው
ሪከቨሪንግ ፕሌን ቴክስቱን መመለስ አለበት ከሳይፈር ቴክስቱ። ኦኬ አሁን ለምሳሌ ከም ስጽፍ ሰው እንዳያይ ከፈለኩ ኢንትሩደሮች እንዳያሉት ከፈለኩ ኢሞክ እልካለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢኤምኦሲ ነው የላኩለት ገልብጬ ዛት ኢዝ ዋት ኢንክሪፕት አደረጉት ወደ ማይነበበው ፎርማት ማለት ነው። ወይም ቢያነበውም አይረዳውም ማለት ነው። ሪሲቨሩ ጋር ሲደርስ ደግሞ ምን ያደርገዋል? እሱ ያችን ፕሌን ቴክስት ወደ ፕሌን ቴክስት ይመልሳታል። ኪውን ሰጥቼዋለሁ ማለት ነው። ከጀርባ ወደፊት ነው የሚነበበው ብዬ ነግሬዋለሁ። ዛት ኢዝ ኮልድ ኪ ኦኬ the process of what recovering plain text from the cipher text is called decryption. when we say sacred key ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው። ከምን ስታነበው ከጀርባ ነው የጻፍኩልህ ሜሴጆች ሁላ ከጀርባ ወደዚህ ነው የሚነበበው። ከፊት ወደ ኋላ ሳይሆን ልክ እንደ አረበኛ ነው የሚነበበው ብዬ ነግሬዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ኢሞክር የተጻፈለት ከም ብሎ ነው የሚያነበው ማለት ነው። so that is secret key የነገርኩት ነገር or definition ደግሞ ምንድነው? secret key used to set some or all of these various parameters used by the encryption algorithm in a classical or when we say classical it means what symmetric key. Okay cryptography the same secret key is used for encryption and decryption. encrypt ያደረጉበትን ኪ ነው መጠቀም ያለበት። encrypt ቁልፍ ማን እኔ encrypt ትጉደኒ እሴን ስማል ጎዳ decrypt ጉዱ እንደያያችሁ ኦኬ that is what we mean a secret key. ይሄ በሲክሬት የምንላላከው ነው ማለት ነው። ካለበለዛ ትራፊክ አናላይሲስ አድርጎ ሊረዳ ይችላል ሜቢ አንዳንዶቹም ማለት ነው። ኦኬ ወይም ካገኘው ያገኛል፣ ካለበለዛ ግን ትራፊክ አናላይሲስ ነው የሚያደርገው ሃከሩ። ኦኬ when we say crypto analysis it is the study of what breaking the code. okay which I say crypto analysis ማለት ኮዱን መስበር መቻል ማለት ነው። study about what breaking the code that's called crypto analysis. okay cryptology ስንል ደግሞ ምን ማለት ነው? is what cryptography and crypto analysis. when we say cryptography what together ሁለቱ ተደምረው ከክሪፕቶ አናላይሲስ ጋር what constitute the area of cryptology የክሪፕቶሎጂን ኤሪያም ያደርጋሉ ይይዛሉ ማለት ነው። ክሪፕቶግራፊ እና ክሪፕቶ አናላይሲስ that's called what cryptology study about cryptography and crypto analysis ማለት ነው። okay these are terminologies that we have to know before proceeding to next slide or this chapter. okay let us come to cryptography. what is the cryptography? ምን ብለናል? ክሪፕቶግራፊ ምንድነው ብለናል? ክሪፕቶግራፊ is what hidden right ማለት ነው። የማይነበብ ጽሁፍ እንደማለት ነው። የተደበቀ ወይም ስኪም ፎር ኢንክሪፕሽን እና ዲክሪፕሽን ስኪምስ ነው። የምን የኢንክሪፕሽን እና የዲክሪፕሽን ኦኬ we have 5 ingredients under what cryptography has 5 ingredients. the first one is plain text ነው። ግልጽ የሆነ ጽሁፍ ክሪፕቶግራፊ ስራ አለ። ያ ነው ወደ ሳይፈር ቴክስት የሚቀየረው። the next one is encryption algorithm algorithm አለ። algorithm ይጅራን plain text ይኸና ኸራ ማለት ትጂ ጂሮቹ ሳይፈር ቴክስት ይቴ after that secret key አለ። ኪዎች ይኖራሉ ማለት ነው። then ሳይፈር ቴክስት እናገኛለን ማለት ነው። አራተኛው ላይ plain text algorithm ተጠቅመን የኢንክሪፕሽን algorithm ወደ ሳይፈር ቴክስት ቀየርን። ኪዎች አሉ ደግሞ ያ ነገር ወደ plain የሚመለስበት ኪውን በእጃችን ላይ አለ። then ሳይፈር ቴክስት አለን። then decryption algorithm ደግሞ የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። encryption algorithm is used for what converting plain text to cipher text. decryption algorithm is used for converting back plain text from cipher text. okay these are 5 ingredients that are available in cryptography. okay when we say security depends on the secrecy of the key not the secrecy of the algorithm. okay security depends on the secret of the key ነው። ሴኩሪቲው የጽሁፋችን ሚስጥራዊነቱ ምን ላይ ነው ቤዝድ የሚሆነው? እኛ የጻፍነው አልጎሪዝሙ ላይ ሳይሆን ቁልፉ ላይ ነው ማለት ነው። ቁልፉን ካገኘው ያውቀዋል። ኦኬ security depends on secrecy of the key ሚስጥር መሆን አለበት ቁልፉ። ለምሳሌ ከም ሲነበብ አልጎሪዝም አለ የተሰራ ሶፍትዌር ከጀርባ በቃ አንተ ከም ትጽፋለህ ኢንክሪፕት የሚያደርገው አልጎሪዝም ያደርጋል ተጽፎለታል ኮዱ ይገለብጠዋል። ኦኬ ኢሞክ እያደረገ ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። ያ አልጎሪዝሙ ጋር አይደለም ሴክሬቱ ያለው ቁልፉ ጋር ነው። ኦኬ ያቺን ቁልፍ ካወቀ
ወደዛ ሲሄድለት ሰውየው የሚጠቀመውን ቁልፍ ያንን ነው። ኦኬ ሶ ኖት ኖት ዋት ሴክሬሲ ኦፍ ዘ አልጎሪዝም እቺም ኮንሰፕት መያዝ አለባቸው። ሴኩሪቲ ዲፔንድስ ኦን ዋት ሴክሬሲ ኦፍ ዘ ኪ ማለት ነው። ቁልፉን ካገኘው ይከፍተዋል ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ክሪፕቶግራፊ ሲምፕሊፋይድ ኢንክሪፕሽን ሞዴሉ ይሄንን ይመስላል። ፕሌን